Otvaranjem izložbe fotografija iz Irana i projekcijom filma Sedam lica persijske civilizacije sinoć su u Gradskom kulturnom centru počeli dani iranske kulture. Do petka građani Užica imaće priliku da bolje upoznaju ovu azijsku zemlju kroz radionicu kaligrafije, predavanja o Iranu, projekcije filmova i poetsko veče. Ulaz za sve programe je slobodan. Kroz film koji je prikazan prve večeri, publika je bila u prilici da upozna Iran, zemlju sa čijeg tla je počeo razvoj civilizacije i koja se nalazi u srcu Srednjeg istoka. Zato čini most koji povezuje Kaspijsko more, Persijski zaliv, Omansko more i istočnu i zapadnu Aziju. Užičani će imati priliku da u narednih 5 dana kroz različite vidove kulturnih dešavanja, od radionica, prezentacija, predavanja, preko filmskih izdanja, upoznaju se još jednom sa kulturom Irana, zemlje koja je veličine 1,6 miliona kilometara kvadratnih, koja ima 75 miliona stanovnika i po parametrima je 18. zemlja na svetu. A što je još bitnije, zemlja koja slovi i za kolevku civilizacije. Glavni grad i administrativno središte Irana je Teheran sa oko 13 miliona stanovnika, uključujući predgrađa. Teheran je grad koji se, zahvaljujući etničkom sastavu svoga stanovništva, još i naziva i grad 72 nacije. Istorijske i prirodne lepote ovog, ali i drugih gradova Irana predstavljene su na izložbi koja se može vidjeti u Gradskom kulturnom centru. Predstavljanje i uspostavljanje prijateljstava među gradovima za Iračane ima poseban značaj. شهری زیبا و دیدنی که با شهرهای زیبا و دیدنی در ایران قابل مقایسه. Vaš grad je iskreno rečeno veoma lijep grad koji možemo uporediti sa lijepim gradovima koji ima Iran. Nadam se da odnosi između grad Užice i neki drugi gradovi u Iranu da bude što jače i veće. Dani iranske kulture nastavljaju se večeras radionicom kaligrafije koja počinje u 18 časova. Svi zainteresovani sugrađani mogu do petka učiti kaligrafiju, veštinu u kojoj ručno pisani tragovi uzimaju prvenstvo nad čitkim pisanjem. Kaligrafija se danas koristi za izradu grafičkog dizajna, logo dizajna, menija, čestitki, pravnih dokumenata, diploma, vizit karti i raznih prezentacija. Ulaz za radionicu kaligrafije, kao i sve ostale programe, je besplatan.